Dobar dan, poštovani gledalci, danas se nalazimo u Ceru, moje ime je Čandić Armin. Ja se zovem Anel Imamović, ja sam član kluba Dirt and Load i dolazim iz Bauče. Stani kacigu! Ja sam Hamza Mujkanović, zvani Hamo Kamikaza. Pričaj o mene sa advokatom. Kod loga. Belić Edin, predsjednik sam udruženja građana Enduro klub Dirt and Load. Ja sam Belić Edin, punopravni član sam ovog kluba. Ja sam Emir Bešić, dolazim iz Rašćana, živim na Putačama. Pa još sam stažirajući, ali trebao bi da budem punopravni sljedeću sjednicu kluba. Ja sam Ernad Drljić, danas sam ovdje sa Dirt and Load Enduro klubom. Ja sam Ata Abdelić, dolazim iz Mauče, član sam kluba Dirt and Load. Admir Muca Šilešević, 10.3.87. Ja sam prijatelj klubu Dirt and Load, već duže vremena. Ja sam Bikić Emil, iz Zelenog sela. Ja sam član kluba Dirt and Load, punopravni član, već godinu dana. Mujkanović Mehmet, punopravni član kluba Dirt and Load. Ja sam Bosnić Muamer, stažirajući član Enduro kluba Dirt and Load. Evo. Kakav si će? Došao paparat. Predstavim, ja sam Ahmet Kalazović. 5000 maraka, oprema njega četvrsta. Ajde ti ga sad preti. 5000 maraka. 5000 maraka, neko za 20. Oprema je to. Na koga to? Neki očita uđu. Gledamo da budemo humani, da pomažemo. Pa voze se motori. Po šumi, ne po asfaltu. Evo brate, dijelimo sve na pola selse. Član kluba sam, u kakvom sam odnosu, u vrlo dobrom sam odnosu s klubom, svakodnevno se susrećem. Klub je 2014. prvi put došao na scenu, da bi 2018. bio registrovan. Vozi motor po šumskim putevima, po potocima, osvajamo neke prepreke, borimo se za sve mlade koji se hoće priključiti tom sportu. Pa prvenstveno se radi druženja i tu sam došao do druženja, nisam imao motor kad sam ušao u klub. Možda posle nekih, pa već 4 mjeseca, 3-4 mjeseca sam kupio motor. Prošle godine ovdje sportski dan na istom izletištu. Družili smo se, djeca su se vozala, bilo im je zanimljivo. Svi vole motore, svi bi željeli da budu u ovim klubu, ali njihovi roditelji to ne žele zato što su još mali i boje se za njih. Pomagao sam kad je trebalo se radi u klubske prostorije,
donosio sam stvari što treba. Svake godine druženje koje imamo i u sklopu tog druženja napravimo u lokalnim mjestima još nešto. Da se malo pokažemo, da ljudi vide ko smo mi, šta smo. Čisto da damo neku pozitivnu energiju u društvu. Je vrijeme, kulinarski sam najviše tu. Pošto radim u kuhinji, tako da sam uvijek kad se tiče neke jela i toga, ja sam tu. Uređivanje klubskih prostorija i naravno kamp. To je nešto posebno i Radi druženja, radi društva, braće, radi motora da se vozamo. To ne mogu ja riječima opisati. To moraš sjeti na motor, provesti par sati na motoru i u tom društvu i tom okruženju da bi shvatio tu poentu tog sporta. 150 kuka. Ono je cvajtara, vidiš šta se To, dešava brat za sa brata, cvajtara tu je. Ne može to biti samo jedna stvar, ali evo prvi korak, naravno da se pridruži našem klubu, našem udruženju. Da se omladina ima čime baviti, da ne spada u loše krugove, da imaju perspektivu neku, jer mi smo kao velika porodica, ne vozimo mi samo motore. Tu su oblasti velike, od humanitarnih akcija do druženja, pomaganja između se.